кымбаттуу Сабыр аке, сиздерди уулду болушуңуздар менен куттуктайбыз. Арды убакта жакшылык сөзүн айткан татыктуу үй бүлөдөн кыз алып атасыздар, келин кут болсун демекчибиз. Анда сөз урматтуу биздин кудабызда Сабыр акебизде. Келиңиз. Урматтуу коноктор, хуш келипсиңиздер. Уулубуз Нурбай жана кызым Мадина бактылуу болуңар, машак болуңар өзүңөрсүн. Bir kezde tanışmagan yaşlar eleğin, bir kezde bir ayıldan eleğin, tanışıp dostlukla kötülükle oldu bu bugünkü baş başılık toyumuzdan sebep. Baktır bol baldarım. Toydu başlap atkanda Nurbay gelip aytты, ulan bir dosum menimiz Nurbek, Nurbay kırdavatı. Sosun kaygının Alparam sizge ak jolu, Madina berse aylığım. Kaynenem benim baylığım dedi. Apalar, bir kolu menen beşikte, bir kolu menen dünyönü termetken. Turmuştun ıssığına büyüp, soğuğuna toğup, balдар üçün kabağım kaşık devestem aşuğularda aşkan benes. Bala toy kılgıla, beşik toy kılgıla, ülüpet toyuңарды birinci bolsun, жана акыркысы болсун. Бүгүнкү меймандарыңарды жаш тосуп, жаш ойноп, жакшы күлгүлө. Бул турмуш жолу оор жол, тайгак жол болот. Жолу бириге бириң бел болгула, бириңе бириң кубат болгула. Жакшыны жашырларды. Сурай берместен анча-мынча телефонуңузду 2 саат толтурган, жакшы иштерди болтурган мыкты күйүп алып. Madina, bugünkü sizlerin baş koşmaları menен kutuktayman. Daima eң алдыңкы үлгүлүү жаштардан болгула. Турмуш жолуна койгон биринчи кадамга жакшы үй бүлөлөрдөн болгула. Жанында турган сүйүктүү, жарымдын сүйкүмдүү жары болгун. Daima ата энеңи сыйлаган эң алдыңкы жаштардан болгула. Бактылуу болгула.